دناوا اودایکا دبستانا ریفیه کو لناوا باجار کوبانه دکوه و نها وکا ناوندکا کوچبران تی بکار آنین زاروکا که 7 سالی بناوه ایولین کاوا عطو دناوا ایشو جانان ده دنالینه مالباتا ایولینه پشتیگو گنده وان گنده گرک یا روشالات کوبانه دکوه بن کنترولا ارتش عربیه سوریه ده کوچبری ناوا کوبانه بونه نهاد ناوا شرط و مرجن هری زحمتین مروواهی ده دجین دایکا ایولینه ایناس بسراوی جمو دردو کلین خواج روداوی رد بیجه دخوازه بریکا روداوی همو جیهان دنگوی ببهیزه دبیجه کچاوی جبر هشت نخوشین گران دنالینه دناوا وانده کمبونا برگریا لاش برزگریکا گشکرنه نبهیستن هروها شاشبونا چاف مزنبونا فاترشکو کذبه نخوشیا سیلیاک آنکو نخوشیا گنم لگل پرزگریکن ددل ده ایناس دیار دکه کو ایولین برب آوای کی ماهانه لشامه درمانو واکسینن تایبت وردگرد لی افزیلتری 3 ماهانه جبر شر جبر کوچبریه جبر هجاریه درمانه وی هاتیه برین دایکا دلشوات بغمگینی دبیجه جیانا کچامن دماترسیه که زیده دایه مصرفین درمان کرنه جشیانا مگلکی مزنترن ام در روشه که بهیوی بونه دنه ایناس بسراوی دایکا ایولینه برریکا روداوی بانگ لرخصنه مروواهی بتایبتی بانگ لسروک بارزانی و دزگاه خیرخوازی بارزانی دکه که دست آلیکاریه دریجیوان بکه دا خوازاوی یا هری زیده اوکو کچاوی ایولین وره و گوهستن جبو هرما کردستان دا کلور دبین چاودریا پزیشکن پسپور ده به درمان کرنو کچاوی جمرنه بیرزگار کرن نها اول کوبانه لناوا دبستانه که سار ده دبین دورپیچه که گراندنه فترة شكي خوارمي كذا خوارمية نصغي جيلم بيرة نقص مناعة شكيدو بيروبو أو نقص مناعة جديدني حزور نصغي اللي بيدو برم البداري من جاي راقي يعني ما أو ذكر ما ولا جاي ذكر بربي نظامو الوجه خويا أساسي الشومة ما بيبني شوم ما بدي سوي بيروبو وكذا بيخوي وارمي حياني جوا وتبي نزع عربي بدي أكيد سلي في سؤال بدي سبعتي ويس أيوة ومهما درزي بدون النبي درزي خارجي عربي تبين أي جي أيوة إيه صار أي بي جي أبي ب $400 ما هي $400 وهذا برا شام أو درجة $500 أو درزي كراك أم بي جور شو تختورك وصالك كامل بسنة إنه أنجح معنا غيبة بني إزور طبيعي ببي كوفان الصاغنا بالكجي خلاص بي وكرجي برونج أم بي نسخي جينا بتأثير اللي تكيجي أيوة أوجد شام هذا تبي أري وآخر جار كراك وما هكي برا ببراش شام وانا كون ببرا أم بي سمعنا ما ندرسين سنة شلون وانا بر سبي أحداثهم جوهب كات وامتصاني جوابي أم كوشبر بنا وري قرتي تبي رويها بيجي بري أحداثهم وانا كون ببرا شام إنه إمكانية ومادي تنبوش إمكانية تنبو بس يعني ما دبر ما خاطي واركر مساعدي بي مجبي خاص بي دين ذكر بيش فايز ذكر شوني هاتن الشام تكلفة شو هست تكلفة واحد شو هاتن مثلا ولا هر جورة كي هر تحليل أقدر قسم مليونة يعني بردو شو نايشي أنا ممكن الشام هاتن تقريبا $500 شو هاتن شو بيتر أنا حبس $1 حيث $1 حيث $1 دقيش هذا الحازم خازم بجسروك برزاني لو دبيجم كانوا مساعدة كابي كوكور بما درسي كردستاني كي بو معالجة فيزيكية